Assalamualaikum, selamat hari Jumat, Jumat Barokah, 8.000. 8.000 iya saparapat 4.000, 14 10.000 saparapat. Iya nada 8 16 13.000-an saparapat goceng. Rid wadana layar Rid. Jagong 6.000, 6.000. Iya sepina sekilo 18 kiloan lebih murah. Kiloana 15.000. Ceban wortel kira. Ya 4.000, 8 15 salada. Tah. Paket 1 berangkat, yang mau kayak gini paketan boleh japri. Ini 10 kilo 1 bal kita bikin, requestnya dia pengen ditimbangin sekiloan, harganya mendesah pokoknya nama. Mau kayak gini 14.000 gaskeun. Jadi itu 1 bal 140.000. Engkol genep, jagung masih banyak, sepi juga masih banyak, cabe kayak gini edankeun guys. Perapatan 8 kiloan japri 25 sekilo 26.000. Ini 40.000 CMK. Gendot goceng saparapat 20.000 caplak. Model kayak gini guys 30.000. Model kayak 30.000. Seperti ini 33 super. Yang super aja 33. Apalagi yang kayak gini tuh murah nu kieu mah. 30.000 we gaskeun, saepkeun, engkol genep. Selamat hari Jumat, barokah. Nah, kita lagi proses bikin kayak gitu lagi 1 kiloan, request yang kedua. Harga 140, yang boleh langsung merapat japri.